Leibag asigi ahumlak suba lunar mission Chandrayaan 3 ngasi numidang pung taruka second mari rom chatba matamda thagi lemaida takre. Yamna luba tangkak ama oina thagi mathakta kilometer kun mangadagi Chandrayaan gi lander asi mai pakna takhibani. Lander Bikramga luinana rover Pragyan na thagi lemaida takhibaga luinana thagi oriba fibam sing khangba ngamlagani. Thagi South Pole da taba ngamba ahanba lebak ama India na oiba ngamba ga luinana anoba history ama semba ngamkhre. आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार sir we have achieved soft landing on the moon India is on the moon ngasi ya changbada thagi lemaida Chandrayaan 3 na tadringai gi mamangda Northeast Window TV ge executive editor Ricky Chingambamna Indian Space Research Organization ISRO ge deputy Directorate of Technology Development and Innovation Headquarters Bangalore Dr. Raghu Ningthauzamga ngasi nungthil phone da wari sanakhibagi matek ama tabisi interview mapum cable channel amasung newtv ge social media sites singda thagachakre Dr. Nangasi mission nasi tagadoriba magi descending sequence haipeta thambiram nasi ekuna Azimak akogi Chandrayaan 3 mission jina laibo orbit se 25 km by 134 km haibadi saidagi thaga nakna mangku 25 km ni aduga magi padi lapana 134 km ko adana hajiki matang sida akogi 25 km sidagi taba holakadam ni paidagi nakna mangku sidagi 25 km sida akogi laiba orbit sida laiba akogi model ki velocity haba tare ko si yam yangi second amada kilometer amaga kilometer ani rom so approximately 1.7 kilometer per second adu bulai mai targe haba tarage di ma se ko gi hipaga tapugum mani adu yung mai mamai lebam sangi no ko ai di yung kat pama adu na se ki 25 kilometer se de gi tab horop pasi da mai velocity 1.68 kilometer per second se adu na taram dai di kasi nama di zero ne ko tastan to matam dari zero era kada ne ba aduna velocity se yam yangam bo pose tam ai di magi punggal ga handa bam change ko aduna mati ko gi mission profile da phase mari ni rub breaking phase ai bam ne petition pole phase ai bam ne fine breaking phase ai bam ne terminal descent phase ai bam ne aduna rub breaking phase da yang talam da penalty Chandrayaan 3 gi module si ai ko na magi velocity se approximately 360 meter per second da 25 kilometer to 7.4 kilometer bawda andara kari ko aru handala matung sida ai approximately 1 kilometer thagile mai degi company ko haja thagile mai degi yaudri nei 1 kilometer sida ai hovering height si hovering je thai de da mai velocity lo zero ora helicopter na matak dum nangaga leibo to ai di leng da bi adu ga chamane adana ai gi tapam de tagre impum se hengna ai di kano je apura pong kele ke mana pamla kamai ta unai ke poi brai gi yang ga leibo ko adu gi matung sida mu kamai ta je 1 kilometer to 150 kilometer da mu kunthara kani second hovering mapum sida yam ki laimai ke di chatam je camera ne photo ge ta batung laimai ke pare ai na ta wada ai di kana ta rani di success warni haba kara ga di adu kundu par ne ko aduna atiki 150 meter je degi laimai de para ni tasi tahu matam je mai velocity almost zero ai kata adugu ai hajiki lander ge lake se 1 per second 2 meter per second kau dia tembuskan to pun namanya nanti jani matam display adugu zero ora dari pai de gen pai adu tasing 150 meter si degi hovering sida kari ngba ina tagara lai mai si kari ngba kurong tadi haba taraga di atopa 150 meter la ko pom pom amra mu hovering tologa anana bagi plan si lai ko asini hari adu hajiki 25 kilometer degi lai mai ta ko apun matam haba tare mati tarona approximately militara ni pan degi na minikun bawi manung adum loina complete wa rani aduna taare minikun bawi manung loi tagani ko na haba da pung karu per minute mari da tani na apuna langi pa kanote pung mangagam minute ipuran ne to ya tum sequence ko